Tukari ya bunge ya Meru tunangwataniro enene nya chairman wako arakia chairman wa budget na ringiri kura na kiama kia PNU, lakini amua kwithara ringiri kura na kiama kia PNU mantu ya makana kia batu tuanda kulitangu wetu into kimwe non tukwa kawaida itekia chairman wa budget kithara kina rutere ni rodrikari so PNU nya rutere ni rodrikari ide, lakini tukwenda wakikishira ntu betu ponde ba Meru ati nguye yetu ya oversight representation na legislation itiola so inyakita tukurukia budget ya 10.2 billion okay akwenda we contractor batwe bila tukwenda ikona services dikirito abubu wega kwadri barabara wawe kubuithia mibuithia sawa sawa no tutukaure chiuria na kui barabara kui contractors tukari ya bunge Meru tukethira tuina question marks inene na twethenya tukenda bedra bakia blacklisted bakia kwethira batiri tangu ibura kubati so just because tuina caucus yetu kana itu kuwatanira turea jume baba ingi tikuwa tuteri tangu yetu bura kubatie kura kichuria na rabi kichuria bikwenda kurua ngavana kiraito murungi na ria yetu rika na kiegita reonde ati kwenda kwethira aina ngwataniro ya tumantu ba Meru bethira batigumba kuona matunda yo ya raba batikuona so inya batu itukuona kuona need tuwatanira tuthira tutene tuma lakini tuhakikisha mto Meru na kuumba kuona service ira bati kwethira daktari ai dispensary fulani ai motelai ai kibiro ai maliachoro kana gonto kongi abati kwethira sibitari akiritaira antu ngwe kuma thaile mwanka thaa 11 goro kwethira nira cha low level kwethira level 4 na irengi onto ya level 5 matha yangwe moriti ngwe akethira reo nara kurethira kwina shortage ndawa bodi ba sibitari bakethira iba kureza red flag nara kwina itilafu hapa na pale ukamenya wewe wenga vana nturene wewe wenga vana in that location in sub location in the ward level tukaomba kwethira tuwetethaniria no tumutongeri omwake ati umboka matamirio yonde so watu wethira tuina cooperation tukenda andu aira tukona narora Kitui Kirinyaga kuria nkindano negi tareonde no tubaraba ukuma siasa na inya thai by 2022 tema bakethira bayikumba kubuiga ya maingi so development umba ku drive kwena environment injia ekwethira kwena cohesion na hivyo tukwenda Meru tika tuena fitina na ntunoba iku atukwenda kingo ichumba kuritika bubu eka nontu kam 2022 mtu aterikana anga gavana anga MC anga uari na kiama kia Jubilee kana PNU kana KPP kana whatever bibi tukarikanirwa ni ngwe ira tumbite kurita and that is what matters.